kwan no so that here and the go say people no e wo soro abo no wo soro na drivers one aka e fa people na say Mubra ye bia wo ka se abo na dwiri no ye hwe nti abo akese na egugu ho no no ene ka kwan no nso so ye husa se ya twe anwea ade aguso no na se ye adan na asase na dwiri ye no na begu ho sa no pepe nti wa go se mo lose ama abo no dwirigu kwan no na we na kia rino baako ye se oba no unse people no mu odin ye pa and that carry no neighbor na say o tea free no eta na say abo no adwiragu kwan no nti no or the car no ebo eye abo na egu kwan no so no ma car na sama so say nipa miensa na mo worker no mu eka driver no ho konde o mu nyina transport o mu nyina hwere o mu nkwa driver no kra de fire service for and dey eye o machine no ebe tuka car no etuka o man kaza nipa bia no ebo mo de ta mu yi ni pp efi eye car na ehwe ase e wa skoko people no so no nti sa skoko people ndo yin abo na chase dirigu kwanu ma driver for especially the unim kwana sa oba na say we speed obituary and are going too soon and as a rest business that one tezereto any skoko people yin ma say there not enya kra ehun ye pa ma free bra edwiri sa no wani ehwe ka akwantempo so na ba ho abeye bibi ana wo hu se bia contractor bia ba se chena ye de ahye bepo no na ewura na se mu agu a wo mo hye ne foforo ma since I born I ni say the can juri e ma om be se sa anua ne free e akwa na so ayi abo ni bi fi ho na em say this year so asase a juri kamia say se nsuo nya de to ana petit bokura na askoko for ana say am workrati no asase se stand say ko ban sa pen je say abo no asase se juri ntiama wo hwe kwan no so ama say people no edi ntama bia abo no ejiri gunu that particular place na asase etutu enti kwan ho nyina tutu nti say we speed ba people ne dey pa we speed ba oba be photograph nu na ka na to sana nti abo na ta jiri aba be gu kwan no no ma oho na ma tete oho na ehu na make say di abo no be brena na adwira gu kwan no nti say driver na ta wo ba ai say wo to wo na bi fa nkan ebe kakra no ba be kaba kwan ni nyina ye ka say yen fashion so de bia nsi ho no mu a se bia obi ohoho no na nkwan so a o pinchen ho a obehu se bibi sa ho David shi ni kwan so asa wo sane anata wo krobe pona ebe kire se e bia ha se wo du a bibi wa ha se danger bibi sa ni ta kwan no nti se wo se wo ban so a wo sia kwa kwan ni damu sa nti wo stroke wo be dru ho no wa ju be se kwan no se le dam nti wo di speed na wo ko no na te to akọ bota to gro na se bo no da wa akọ pembo no sa na ye kia ru no onu nim kwan na ko no obi se kwan ni damu sa akọ nti ko na ko sana bo na gwegu da kwan nti ona ko pembo na ato ne fa so e ma mu nyina condemn to grabu wa mu nyina wuya kra e ma nti e dangerous fa mo ni adwuma mu braki akubi amani boni wono na nam na probo wode akwakopie baby a enkwanhia si a wode mu nsem abrafei yankwaye nimu yakoye nimu ana ye wo fa Hobson adoye ye to aba wie yeyi woni a wo nkoko gina premier sebedwa akonwa na wo mu anya no yesi ebi atase abo wo mo no wo ma ne homene so ana wode ko ni DC yi so ani sasem DC yi na wode ko no so anya sisi miamia bebre e ma ko atifidu mantam atwa mantam ba bia brekum wasese ebi wo yesi MP ka kuma bi nkuolusu na wode ne wani wu apagu ni DC yi so pese DC na ode sensu DC obi ade adanse yesi wabo adwuma na no na yesi Hobson adoye nso ebi asi ama woni ni DC yi ene omontam nwukura afa yete ya yesi Hobson so onya DC na ahwe obahwe no se we nyina ya atesam a ehurodohura dasema no kura bia nim Hobson adoye echema wose anu ohwa anu obi asende link adan yesi wosu bekumu DC yi nti apostle aba abechew ene wose me asumdwe hine tesame na hweba makama teseye na makọ abato so na semadi nkugu a na no me de ntokwa akwa kantan so na ayeden yewura doye se enye nokura se yache no na nokura no woni sa abre nokura ye de ete ye na system police command na akwache papa CID fo ese wo munya wo se onya MCE ye wo mpotemo solmo apia wo beku no na moma ye ntie yewura adoye ebra se nkokoduru nanim no se amanfo pa ne nkekan wose asam na nya nokura na de etie nie nokura se acheme ati the police is going to complain automatically on basis so
was there last Saturday, and regional crime officer sent me messages there. Obiawa be your complaint, Commanders one firm, Nami Mamishiano, Emra Monday. There's not a program, TV program, point and call was say, me say on the 5th of December, me friend, and I'm a threatening, there we would go, the Kuno, the and I may say the whole of this December, Mendale is a panocrani phone and the number of my phone, so let alone say, my friend, the police say, let us say, oh yeah, under arrest. Which was the statement you made constantly my executive sitting down on the boy with my lawyer, no more a grantee be very near for the home. Enti wey Hobson adoye enete sa wachire ni from say and purpose for friend okoyi ni ho ano ya ma ni be amana kofie ni ase ya che na kwakotum ya ma ni be ni ade no eno ena hwehwe na so kakra wose enye nokre enti ma yekọ MCE ho sukoko bisa no ese na MCE wo so ya tesa ya say won na wo sponsor nkrofo sa wo monto skirt and blouse na wo muntu ntia one kasa candidate here Hobson adoye said the beya Joseph Akuatetete wano obedi enkunim ena wose ya MCE wo tua 50 Ghana ena de man constituent enu ya skirt and blouse fee na eno so nchiremu a wo de ba ye enie Obia as year October every day we move out. We are constituency no everybody are hoping afabano. Hoping are winning. And in the kai last minute, Utimi could pay. No, this guy was able to pay 50 Ghana. Here in Benjamin. You have no idea what he did. Go proper. No afraid. Once you will get to. No afraid get to no maba. No amamu no bia 50 Ghana. No afraid we no aba. Maba bejemo 50 Ghana. Munko to abentia. Ya can say Hobson. Wey Hobson adoye ne nchiremu ya wode maye ya amama so anase chichiri kakra ababeda woni Solomon apia ntemu a enunti amakwa kodru police station se enye no krese wakase obekuno na posifo nso so enchi nuntumu emom police case ewo ho abatu obreyemu ena wom ya nuafo krawo eye Ezudin Awal woni ne nua ena omoje echinje wo ana abaya tuye ya JDM kran na nado eji wo chinje bro musu eji bie wo so ame ya wo kumase na emu ena o chese entiase anya dwuma baako atwetu ten na yenua ose Kwadwo ambassador ewa homa no so omemu nem ma han esora mejoso asem na wura hopa boyemu ai sesai echinje kakra yo efira enranyumre bese 11 PM ana arehusemi isiye na abraye ne abrantia aye awaya we filmi niaba Aisha edi komono nchimo de ma yen ene se wo hwe eye abrantie awaya we filmi ya omote osuame ya ehono eye busuafie na nyina mu no omuwo ntawantawa kakra eda omontem na ohwe ifia awa etiya awa no eye NPP ni anabushia ono no oda NGTV ne Facebook so mo amohwe bi na awa ene oda so no aha inti no na chese awa no eye NPP ni ana nabushia ono omote eye bushia fie ono nyina no eye NDC for ya ohwe abatu ya ade se Ghana kotu ya sese electoral commission say na nadanko Kwadwo ani di nkunim no enumu anachese ihuro ene enidre yini wini ye ne fa aba no enyemu na mu wini ye enam se no mo sa won tokwa ho nti no enu nwume yade se omo ekoya mentene ho ase a eye abranche ba kwa ye fe no eye Aminu otini ekofa African edito a awa ewe ne dem a ode sekan no ekowo na me no ka sei abranche Aminu ya okudi enyambra semi one eye awa no wofa no ka say swami police for ensa akawoma eye abrante awa idie na emu no akudi eye konfanache abayansa de abushia twense omonsa beka eye emu no na omakope no kra benti no ifira wo hwe eye mentime ho ase a ekoso ewo echiye efa politics ho no ena muso ema eye abrante awa ya ifia wonya bese adwunu ene echiri no eye ade se nini ankasa
atwese kan akọ wo na me no ka sei wato na nom ewo nsie do abrantie kama pa ya Kwadwo se enye ayi NPP t-shirt na she you for more for na kura gumu NPP t-shirt ana ehye no wo hwema t-shirt eda na nimu na na se nfu ne da t-shirt nimu no eye me hye bedwani a owo eye soame abato mpesua so onabo se mensa bonsu ana afin so no eye his excellency na Danko Akufo-Addo we obi a wo hwe nchimu nya ya tese onfa eye party nsam eni agro kwa tese ukuni hi edema NPP amanyuku no ewo soame a ena magije etinije ni adinti no ono ankasa ni nua awo ne sekan a watini akunu ya asem no akwakoye arehosem ewo soame empotemu ana afi adehia ewo soame abato empesua so o say that's power say Kwadwo ambassador say wa papa bi o say oh awa wrestling perfect peace o ma shase esu no Sunday o de no ho ba na shase esu sa o mo so etini sue wo so sa bebre oh no oh very pity ani ade na ye koso na ya hwe ye ensemble froso mama ye ntese na abusuani ba kon so abra ensem twani ne bopri no se ne omosi aso asemimu afa okay woni me wo fa mano the misunderstanding me ba omontin omo family house bi wo so ane e won e ya wo si na se no e boy 11 no mo fe so omo ni me si omo de se kan ya wo ni ba no mo kumi na misunderstanding be ya yes no mo won to kwada da bi wo no ma se property things bi wo no me no akoda ho na ase se politics wa se if you off one na omo ye NDC for no ni MPP o fi on na wo ni wo fa ne pa wati hwesa wo be di se kan wo ni nua be ma na wa ye din sa and oh Jesus Christ ti o mo busu afo na wo na sa se kan no mo ta ya ne sa no ase won pe kasa ni won kasa o oba kura won kashi me da so da me sa nje se ne body ni we wo ko fa no se no mo se omo de bebe fi na ya ye salama no ni e de na kosi Rahosempa nti enyanwa se nipa ne braba Facebook no so na wo mu esu no Sarah Entry was a rest in peace gifty akosa osusa abna obene wa asanto abna so esu was all the name of politics and you abna you killed your own blood. Yes, he did. Kenneth Adum Pike was a why because of politics. Yes. Abna poma brakon. Can you imagine Tilly Duma Omunesu Emmanuel Dumbesu sa Josephine Tano or sa remember kura rest in peace we Stephen nana ya obrekon opare Ashford obi adwuna wonte ase eben wa say kura fe de obetini su ni bi ndi ade a emu yeyi papa we na yenkom yenim na yempa emba we ya nsa Eniena Yamowura, founder and leader of God's Word Ministry, Reverend Owusu Bempa, na safumu na yeninu nkodi nkomwe. Reverend Owusu Bempa enane watu afutuo ayenkra ediama NDC amanyokuo no se de adia na adi no. Wo ye den a aye setefrahwe ase wo mutu odaya. Ade no ya to abana wie. Ba bia yisi akasa akono ha na eko. Enti nkugo de eya na so be nden som na nka mu somu a na modanda kakra krasa sanse ye kokotuo ye tia sikromo o ye kire bebrebe no enkosi hye wosi enkosi aga enti nkwannya kana futu ode ma NDC amanyoko no ne sei ankompe baabi din na wo montano wo nyintum na wo mprepe embo wo musulezi no yie na next 4 years wo mbeba kansemu a na wo maba Reverend Owusu Bempa woni Bishop Elisha Amuako wo mienu ne ka bo mu a wo my press conference wo demonstration NDC 4 year no ho na wodi wo futuo ema na wo wie ye no ka kire JDM John Dramani Mahama ya wono ne gina NDC amanyoko nanim ema wo ko abato akono na wo wie ye akwakore ensem bebre no sei ebeya anka court na wo kaso obekọ no anka onyai wo wie ye no sei ya mapende da Mahama oni NDC fo no wo mo pa wo mo nkọ koto ani so
enya de ebesi wo mu yie enti wo mu nya adwumaden fa ntwen 2024 ya besre owura John Dramani Mahama sabe wona yo kandifo that's right ewo NDC fo no adwobre wo abane ato awie yansa nkoto biem that's right eno nche se wawie ya aba ewo abrabom onyame bre ne bre papa that's right timi de kebetie a na nka mo betie a munyimtum me kura de court mpo no se mo betie mafutu a me fi senka hu nya enti sa wo share Angel TV ana se wo share wo Facebook a asofo mienu baby o motene wan hwe ya beka se heaven ese wo moti sikadwa so ena ne ma wo moti nyina so eti ayere mo jira salifo amu akwa no yede kokko ena adram ena reverend Usu bempa de no so yede mauve color tete beka se violet ena ye friend mauve ena yede adram ena skoko no edwa no we fake and original ena wo mo de adra ehu nyina na o mochi no wallpaper no so hu asa burochire Golden City ena ewo ho no efe pa baby omo ten de ewo efe pa we wo mo nkwa heaven na omo tie ewo heaven na omo hunu no enti wo na wo mo aye afutuo press conference na obi betu NDC for Reverend Usu bempa because ba nasa chuho because wo buso gutu achi enti anu no wo fa akonya na efe efe pa yo aha ena ese Kwadwo Dickson mene Ohemaa Sakyiwaa ahwene parkrof no fa na eye menua bema Isaac Osei Brekum West DCE the most hardworking DCE ene eye na woda inti nyankopon hira ne nwosra wode amana atamfo huna na wo mo akomete no nyankopon mema na ye bebere ama atamfo adwane yo ene Bedmate presents Christmas in style with mouth-watering offers on